Иймун чейерби шал өнүп турар. Чаа өнүп турар шалда кижи бүрүсү чаа чалды уткуурда эркен төнүп турар шалда шутту бага чүйдерне артынча үндүр октаппаштың деп болур чаа чалда чүгле эки чүйдер биле утку баарын күзейир. Ажылы жугаларга чурталганын чаа арынан аждар деп болур. Эки шутту чүстүс товар каналда көрүп турсуздар студияда чечек билген. Чалдың сөөгү эфиринде биздин студиябыздын аалчысы болса Сюцай мастери Сан Чурагайдын психологу дейрбе. Сан Чурагайдын психологу Сюцай мастери сылдас хобалыгына чалап алган биз эки. Биздин чалганы биле алганыңар дечек. Эки мени чалап алганыңарга улууга четирдим. Сылдас чаа үнүп турар иймун 24 жыл дейерге ноган яш улуу жылы болуп турар эле. Бу жыл жерде нетисе да канды болур эрге. Огон аңгата кижи бүрүсүнгө, хан кижи бүрүсүнгө дейерге базашын эвес онан маңа кижи бүрүсүн тайбырлап шадабас болбойбуз. Кижи бүрүсүнүн төртүнген айы жылы төртүнген Сан Чурагай биле сылдыстар чүнү жугалап турар эрге. Нетисе да жылдын канды болду. 24 жыл келдир жыл болса Сатурн планетасының атаанда келжидар болсын поппырар жаңаштың кишилерге болса кишилер аркалуу болса шынчы чорукча чорур болса эке мегечи улустар мегелептер арга халас чүкаптар деп талажы чорбас шын талажы чүткүр шукту ажыл агайын аргалы болса шыннарлы кылыр болса эке жанам Сатурн планетасы тыка эке шаңнаардырын ампревестин арага тарыгже сундулуп бодунун адырылып чадап турар багай чаңжылдарынга түжүп берип шыдабас болса арай ынды улуска болса берге бооран чүгө дизе Сатурн болса челе каарма таласы биле тыка күчтүү шинчилдик шынчы кежей устарган ак болуп турар. Жаш бизнес таласы кылыр дээр болса аркалуу болса хөй талажы масштабына кылдыр көкжүбес болса эки чүгө дизе чаңгыз угланышкын биле чаңгыз түңнелди көргүзүп шынар көргүзүп ажылдар болса эки кишилер деш ажылдар болса эки подунга эки поду дештиң эбес кишилер деш ажылдар болса эки Чүдө подунга эки эбес кылдырды өзгө чонунга эки кылдыр көрүп алгаштың ажылдап ажыл херейин шынарлы кылдыр кылыр болса эки Жарган бу жыл келир ойнуп турар жыл кандык улуска кайы үйелерде азыкайы жылдарда төртүнген улуска эң жедимжелдик жыл болуп турат. Эң жедимжелдик жыл дээргеле ай хүнүн санаар баран санааштың ушта тургузу үндүрекер нон жалса да биренин күнүндө бир тугар жыл дейдир биздин жылдар чүкезе төртүнген күнүнүн айынын саны биле тускай саны үндүрүп берге устарынын тос чурагайга тос жылга түгүжүп турар бооран жак бери кижи бир өзүнүн жылдары база бир тугаар жыл болуп тура эки тугаар жыл үч тугаар төрт жылга деш тос жылга жедер чагыртып турар жак берге биздин Сюцай талазылы алыр болса 8 тугаар жылыбыз болуп турар силер качтын күндө төртүнген силер мен 15-тин күнү сесай анжак берге силердин болса анжак берге тыка эки жылыңар төнүп турадыр 3 тугаар жыл кишинин хууда жылы баса тураран он общий жылыбыз дээрге ам 7 тугаар жыл 7 жылыбыз төнүп турар 7 тугаар жыл амжак берге 8 тугаар 7 жылыбыз он силердин хууда жылыңар дээрге 4 тугаар жылыңар кетип турадыр Попрар. Бу жыл силерге болса хөй анга соругалар халып турбас болсуңар эки ону кылыйм челе энергиялар силерге жалдыр түгжү эп болуран силер бодуңар баса эскербейин баап болуrsuzlar нон жаза да аргалы болса чаңгыз түңнелдик чаңгыз соругалы
шынарлы кылдыр, чаңгыс ажылы кылдыр болса эки. Атак нетизде алыр болса, серге челе эки таласылы чорур болса, эки чыл кылдыр көргүстүм санатын тураран. Но сорулганы аңгы бревестин эмметир муңжулуп, хомудап, ажаңыңар өскерлик таап болур, ындай үйлерде аргалы болса, бодуңарны ожуктуруп, бодуңарны спорт таласы биле, күч культура биле, көй клаштар, көй суу ижип тургаштың ожуктуруп болуран, чуге тизе энергиянын жаң көтүрүп болур силер. Ынжап кээрге силерге солун чүүлдер кайгамчыты ынды болбас дейин чүүлдер силерге болуран. Кейки аргалар кейп болур. Апревестин аңа бодуңарнын иштики орын делегеңер бо хомудап турар муңжулуп аре ынжап арбозуңарза тедир болуп болуран. Силердин ашка өпек талазы биле казыр талажы да чоруп болур, силер или кадыңарга да дейп болур, или болса устар биле карзаңар да баскырап болур деген келген. Ынжак берге чүүле каттырар, өйрүр, амырар, уска эки жагылар. Сылдызан болча 24 жылдан кандык мергешилдер эң нечедин жылы болуп турар эке. Жа одунун мергешин шилип алып турар улуска азы жок болсо кандык уганың ышкын жерде чорур болсо кандык по жылда болса, аргалы болса, чаа чүүлдер эгелебес. Чаа чүүлдер эгелебес болса эки, чаңгыс ажылды жерлерге, силер болсуңарса, чаңгыс бо ажылыңар ажылдап турасыңарса, бо кылып турар ажылыңарны шынарлы кылдыр, кылырын кыздар силер, чонуңга эки болсун дейиштиң, бодуңарга дейишебес, именно үске чаныңарда кишилерге эки кылдыр, түңнел ажылыңарны шагылан шынарлы кылыр болса эки. Мергешилдер таласы? Мергешилдер таласы биле. Мында бо жылын жогом шууда эң керекимди специалисттер деп чок. Чугезе коллажа кандык да специалисты, кандык да ажылды кылыр болса, наоборот, ажылгыр устарганак. Ажылгыр устарганак. Ие. Жарга кайы үйеде төрттүнген Чутай дерге колунда улустун төрттүнген жылын ай күнүн шагында негеле санар эле. Жок шагын эле шагын. Төрттүнген ай күнү жылы бо элерин санар болса, кайы үйеде төрттүнген азы кайы жылдарда төрттүнген улус кейине эки болур эркен. Биреде онда, он тоста, чербисесте төрттүнген, он сонда 15-те, чертөртте төрттүнген устарга баса эки, он аңгыда ийде төртте, алтыда сесте төрттүнген устарга баса эки, но ынжалса да баса каттап сагындырып байын, алдыда силердин 15-те огонуңарда силерге шут bir jene egeler, деп жиберге база боп болур, чүгесе силердин чалгарадыр, суларадыр, утускаңар кер, мынды база боп болуран. Жаңы шаргалы базанды жага алыспас, шимжени эле турар база кылыр керекти, шуп түрөнү бижир, шут соргугаларын шупузун бижип тургаштың кылырын албан күседер болса экен. Күсет тургаш. Берге жылдар барбы, кайы жылда төрттүнген, кайы үйеде төрттүнген? Берге жылдар челе жылдың bir бүтүн циклде тос сан чурагай бар болгон сонда чеди сес тостук ачылдар челе бергектер амжак берге чедүү ачылды биздер ажы этип турар биз амбо келчидер сестүү арчыл кейип турар олдурам сестүү арчыл дээргелем кижи шупту жөнү шынарлы эткен жуталасында эткен амжак бергим жаңа санаптар болсо 2010 жылда канды ажылагайны канчаан эгелейин бодунга хамарылгасы канды чонга хамарылгасы канды бодунун толгандыр турар устарга хамарылгасы канды турган поеде амам шупту кылган жүлдери деш карыла ачылдары болуп турган жаңаш по сестүү ачылда болсо аркылуу болсо хан база дейм база чогаладым аркылуу болсо шупту жана шынарлы кылдыр кишилер дештиң кылыр болсо экен ажылагайында болсо бу күнөрдө бул Тамжылай белкен тұрғаштың мұнда чүрінім жамен Казаньдан астролог Наталья Ерсикова деп жолса имың чейірбіт 4 жыл дейірге сөйгі 2 жылда болып тұрған болушқындар болуында керейір тұрар деп шыттыр. Үнер жылдың күзін қарында берге марғаштық неті делегейге антық айттырдылар, марғаштық айттырдылар тұрғысыны болып болыр деп тұрар.
Niyetisi de bu üyelerde bolup durarındık berge şimarkaştık aytırklar 25 yıldan çasını soskar dep durarlar. O talasın. Iya, men baza çelle basa astrologiya talasın baza çelle detkin. Men da kandı tapisтерinin sançurağa talasılı ılgal çok güngüs şun bolup durar. Çünkü çelle bu berge çılдар arjı webterinjak beri 25 yıl çelle o 24 yıl getirir. Onun sonunda tostu açılığız ker. Ol yedam şup düjer sayısırar kişinin bodunun törtüngen ayı çıllı bile daha talasılı olursa. Gelir yılın argalı olsa kadıkşılca gör bolursa, kadığınca kişi bodunca gör bolsa. Gelir yılı 25 yıllan. Beri 25 yıl sögü sikl. Жаңаштың жанам шоптыры орум аяр экишип чорүй бардыр. Ам аркылы болса келер жылын су безинем тыка хөй биздин 24 жылда ие буйнук белжедер сестуачылыгыбыз болса ынды аргы не бер чоруур чер чоруур тыштан чоруур деп бар болса берге чедери берге челер аркылы болса барбас болса экен. Тустарамту станция тайга аярга кетайга Tayga stansiyası değiştin. Çeller arkalı boza parabas, bedikçerin cümbes, berge çedi var berge çeller arkalı boza parabas boza ekan. On arı kişinin homdadır, bağay çeller değirgen kör baza arkalı boza parabas, emci kişiler berge paydalda ağrı açtıra jeller jaz arkalı boza parabas boza eki. Çoğum anancın emçileye deyir boza emçilep olur. Bu gelir bir ayda su bezin tarıncalık 2 ay diştarın su emçileye deyir uska olsa. Onun boza bir çoğalas otan da çoğalas kapıra jülüm boza arkalı boza gelir çılın ustar eskerer boza çele niyetizi bile şup dolustun kulağına deyip olur, kulağar olur. Oң talazı, артында oң talazı kular olur. Onun sonunda kendirbe bu jeri arp olur. Çünkü koltuğu dostlarının energiya ayıblı köy iyi koruşkunu var bolup tura. Aşka çok artık barının korar gelir üye deş korkup bir on kişide ükpanyan deşin Orgar çülderi ana çayga alındırını boda oyuncağa çoran kişi. Olundu bodaldarga azıp olur ancak berge bir duvar ol kişinin koruşkunu bir duvar çakrada olgaçtın. Bu gezek çeringe toran deyip olur ancak kişinin arkalı olsa gelir yılın en eki koruşkunlarından adırlı varçıl kopturur. Gelir yılın korkup durar çülderinden adırlı var bolsa tarazında çıldarda ol koruşkunlardan korkpasın derin. Jargı bu çağa жылды өткіп тұра қанды кепкедер болса екен. Столға қанды жем тергеттінген тұра болса екен. Аса қанды жем тұрбас болса екен. Шүні кетпес болса екен. Демді қайтты. Амбо астрология талазы біле. Қарын біздің сан жұрағай біле мастер сусайларының болса, біздің өредейісті болса, кедер хепте болса, подының сан жұрағайының айлы көріп тұрғаштың кеді бап болыран. Sanat turgaçtan kandı günde pandemik boza pandemikte kızıl ünlükette gederdir men olkun çağrı bor denecektir ve ana opşimden alır boza çağraş ulu çılı bolsam bilir biz kılan ayın birer çağraş kızıl noğan hep geder boza amrar am stolga aşem talazlı çünterge vap olur derge Köy şıgjattı man konservированный чем салбас болса екен. Жаштың et, балық айма, onun пичинде салатар су безим біздің теле салатарны кылыр бар біз пичинде ашық болса екен. Ашық болса екен. Иә, ашық болса екен. Мен бұл кеуім жарға ташыр. Сіздердің кеуіңер ие ташыр. Жарға сылды саным сөйік айттырым болсамынды сан жұрағай біле бішік бағында бұл жыл тежетті аларған бір кішіге бағай бұл дейді шықырам. Жарға бодының кіші салын жолын сан жұрағай өзгерті бар болыр беғазан өзгерті бар. Ие болыр кіші жоғым кішілерде екі кіші бағай кіші деп жоған.
Kişi bir yüzünde eki de tala var, bağda tala var. Ancak berge kişi bodunun şın olun ayta varda, sancurgayın görü varda, bili varda, bir jüldi çedi varda olsa. Şuptu toz sanın energiyasını aşıldatıp durgaçtın. En eki şınarlık talaları, kandı şınarlık talalar çetbezildi. Görüp durgaçtın. Sanaş çok energiyaların aşıldatıp bap olur. Ancak berge incan yoslu kişi çedişkini çedi bap olur. Ama çok energiyalarını terbiye. Çok energiyaları tergelam. Bireye derge kişinin şiit bir küleye varı. İyide kişi biçi çımcak general setkildik oluru. Üçte derge şup düzünü haygarap analiztep görü. Dörtte derge sorulganı sın salı varı. Beş tepsan boza şın margı şokka şın çuğa soğutu kıl varan aldıda nakşıl bile çuğa soğut şuptu kanda da talanına kılır biz çedide ol dergem bizden iştiki oran delege iştiki sağır setkili boldurar ses tuğar dergelan bokaklas bizden gelgen çılığız Saturn planetasına da gelgencek berge materia aşkı öpek talazı bile Arıl hoşuluğuz bopturar tostuğa dergele şuptu kanda çoğa sottuğular çündağılarda çünda jedi vardı olsa kişi kılnışkın jokta çüda kubasan çuluğanga boda vardı olsa bitmesi loğan jaştın şuptu jüne alban kılır Drugenile kılır apancak berge po tos san kişilerge şuptu teң bor boza incan kişinin bodunun jedi var. Ampille sanı aşılatıp şıdavas boza kişiler ol kılır dep tura çüylü arı berge narına par. Boldumayın bar boluran жаңаштың ол талаларын шын тескі кылдыр. Өгөге дағыза харылзағаны ажылдап тұрар жөнінің да арасынға төрелдің да аш төлінің да арасынға болса ол тоз сан чурағайны болса ажылдатып өредір өрені бар жаңаштың қанды энергия кішінде жетіспесін оны білі бардан мастер сүсайларға барғаштың санады барға шоп тұзын тайбылап бейді. Çetirdiğimiz bizim stüdyoga gelgeçtin bu taytlan alıp bergenler değiştin görüp durar bizim efirini görüp durar şalınga görüpçülerge çağa çılda çünkü jedişkinlerini gözep dur ben bazasilerge sizlerin ülgülerlerini çünkü az gerçek eki pedik enerjiya ederip çorsun bazalarta ünüp durar çağa çılda. Çetirdim, ulu meni yazı çalağınlar da şöyle çonumba şöyle eki talasın tamçıtıp bergen bormen dep atıp durmen. Bu gelçiler çağaçıl tavaştırıptın arka tıva çonumba şuptuluska az gecikti. Güzeytir men eki çağaçılda utkup şın orkça bodunlarını uğandırıp bodunlarla şınarlı kıldır arjıla gayınlarını ulamcılap arılarını güzeldirmen. Bayırlık.